Tu ada anak ni di mana? Kita keluar. Jadi. Pak. Pulang bang. Pak apa, Pak? Ada kaitku apa ni kodang ah. Lah muang dang. Baru tipu rin Pak. Buang lo. Dan nyobain kopi dan maang. Nak do kopi doh. Oh, kau mak baru dengar kau. Ya. Tu balai. Ang dak pulang-pulang dah tu dan apa lain. Dia taluk ya lain. Dia taluk, dia mudah piti dia banyak madang. Piti banyak, piti tanah tang mak. Lelak bang. Ya, nampak nak. Ada. Piti tanah petang mak, Cik Ren. Bari Apa angai dua-dua dah. Tak mari bang. Ada beberapa anak kopi. Mari duduk. Dia basalah mang. Jo maang. Lai tadi. Tu aja Ini kerja nana dek. Dek kan tuang kamak neng ko. Jan. Masalah nalamu tu. Ang sapui piti tanah lu ka maang. Yo. Ini kan tu sama ni tadi jo. Mandi ya. Ang sapui ni tu. Tu dah dapat ang ko tu. Ini nyoba kamari dampang je. Ai tadi nyata nyolot. Asia namu abang je. Babang ada tadi ya. Sulin jadi sul kore sula. Sulin tu laki yang mak baru ko Sulin tu apa ko Sulin. Sulin. Sulin ke anak awak. Iyo. Nama abang Sulin kan? Iya. Sulin nyo tanya nyo. Tu. Sia nama abak waktu kecik adik kan? Sulin kak cik nyo. Tu kami jawe. Sulin tu laki awak tu mak. Tu ada cik lain. Yo panggil cik lah bang jangan nak bang ko dulu Abak babi ni panjang sini nanti kabak pangan yang ko kak jadi bujang warandu dan ko. Tapi ni apa ang larang lah. Yo den na abak babi ni nai na abak kabak rupa. Yang tadi lima. Ana repeh mari kuah babi ni mudu. Repeh. Babi ni den. Begini. Yo. Bang, Oi. anak abang tu mangecek. Babinian nyolai nyola niyo babini. Ndak abang-abang juo yang babini do. Anak abang niyo lo babini. Ala do dang nampak. Yo pak cari ni cik, bawa jodoh jadi yo nak masalah den do. Jodoh ni jurang. Jodohan. Oh jodohan. Nyo minta dijodohan. Mangala awak mencari ni lah pandai mencari. Dek nak dapet mangkonya minta jodohan bang. Baalai. Anak bang dak laku, abang jo yang laku jo. Dapet dah abang gadi. Piti abang banyak. Piti abang banyak. Ya. Piti anak abang nak duduk. Dia Lalu piti. jadi 3 bulan. Tak ada piti nak babi ni lah. Yo kan bisa makan kek batu dia tai dia dong ya, macam-macam batu. Boleh nama. Bang, nya Ha. bisa bakar aja macam-macam batu di batang ayah tu Bisa nyo macam angke-angke batu, macam-macam batu. Oh bisa coba tu Bisa nyo, bisa bakar aja itu nyo, bang. Itu makan sweet nyo bang. Di tu ngah pulang ang. Ya dia nak kan usi dek kawan dia ngasih Rofi gaya tu Hanya 3 sinan. Dia kau bini lo lagi je. Yang dari dulu dan kecian. Babi ni lalu beko pai. Ang dak pusako nang minta. Ayo nangkut. Pusako nang tanyuan. Ai ko nang ale piti tak ada urang lo baru patang mo nyagi piti urang baru atu dan babi ni ada orang datang kabak tu bak baik babi ni lain. Ku sawana amak baru ni ku cucu tu aden kau abak tu abak aku tu. Amak. Amak antu amak ka. Wah. Tuang lo, bini abak tuang lo. Yo sawana tu den. Abak tu payah mencari. Nak boleh abang ada-ada ngecek jual anak dah bang. Ingat umur. Sesang awak bang beko. Berjalan saya bang lah payah tadi kan. Pergi mencari kopi. Belok ngecek. Kari, ada ku kari kang. Baik abang kecil dapat bini gati abang mah. Kita dengar dia tu. Iya. Bapak kepakan. Pakan dah. Nah, Bang.
Jadi ba ceritonya anak bang pokok. Kayo cariannya jodoh tuh ba. Kalau lihat tu nampak dah bah ada tanya lo kena lu. Ba. Yo, ini ya dan yo. Ba bini ko ba kini ko kadi jarian atau cari surang? Carian ada je. Bang. Itu dah tu. Lari. Yo lain ada tinggal lai. Siapa tapi tu awak. Mana bagian kan abang? Baru. Cek bang untuk aku satu lahannya tu kini bagi dulu jangan. Enggak bagi dulu tu barang dek. Ini kan japu tu orang deko tu japu itu diambil tu. Anak bitu doh. Kau bak pakai cien enggak? Indah, tapi kami lagi berunding kok. Abak pakai cien den. Abak pakai cien den. Abak pakai cean den katanya. Anggap apa bini enggak? Yo. Bang. Nanti kan masih ada tinggal 50 juta kan. Kok awak mendoa sih bahannya bang? Beranik banyak biayanya bang. Awak tapi awak kembali utuh, lu cie. Awak bilang doa dulu. Anak kau ditanya di doaan teh. Yo doa sih lah. Tanya tu lagi. Nak. Amat. Amak lah berundang jo abang saban tako. Nanti cie abang mendoa sih lah bahannya. Ini bisa mau itu doh mak. Bang kau nak bisa lo mentah itu? Cie anak abak ni ngonyo mendoa aja. Piti berkeluar patang tu mendoa aja. Kau pikir lu tak saya mak. Tunggu dulu nak. Anak je siapa beralek ini? Ya pi macam tuan. Jodoh tu saya lu nak doju nampak dek kami lain. Baik kira-kira kok anak saya mencari surang dulu. Ya kalau ada nak mencari lah benar mencari dan main tak ya doh. Ndak je dapat doh. Jadi Ndak pak je. jodohan jo. Bodohnya dia ni. Bang. Ha. Anak awak kau bentuknya laku loh bang. Dia awak mencarian. Jadi awak mencarian. Awak carian sinyo yang lai bapiti bang Iya. Jadi nak banyak benar awak ngalon piti baik dah bang. Alean jo lah anak awak kau bang. Jadi. Baik kira-kira. Jadi. Lah, setuju bang? Yo, setuju. Lah nak. Ba mak. Awak lah mengicik jo abak sebentar ko. Biarlah kami carian jodoh anak bisa jadi jo lah anak barale. Nak jadi mandoa do. Lelok perangai yo. Tu baik sudah beralik tu le kapayang. Pe kemarin dai. Tu kan ada tahu lah dek dak jual ngah piti abak ngah je nang kambing. Dia sapi terima macam batu je den. Macam batu. Kau dekat dong sama mak den dai. Sayo le den. Mak nan abak menumpang di rumah kau nyo. Kupas pusaku tinggi mak den. Jangan den itu babak je itu lah. Laki-laki ni pancen ama ada. Dia mak den dulu mata ti lah pak. Iya. Awak lu nyonya getak getak. Alah bang, sabar bang. Tak boleh abang mengare-ngare dah bang. Ingat kamu penyakit abang beko. Payah dek maben abang beko. Lah. Ya tah pak mak den kandung sama mak ni lah. Kemang mana mak? Kamari lah pak long. Mak long. Apa ini kok? Mamaknya kandan ya pak den tadi. Lah. Tu, dia tanya cari rumah. Tu bagi ni leh. Wah lambut ya. Baiklah. Sudah bini muda tu mamak lu nyapon kata-kata ile setiap pak. Kau mamak den tadi ya. Tiba tanya salero mamak den. Badah. Ba. Iyo dah mana nyolok tadi. Yo. Atuh. Atu ba. Ba kok kareh mana udah gini kok. Ba kare. Atu ba. Ba ai lai. Tekan kang Nó mati dah. Oh lei dah. Nó mati dah. Tu ni kecil kang tadi. Nang alonnya ada dah. Kang kecian. Retik deh kan. Sakit dah tu mati dah. Iyo dah mati dah. Nak angarin kang ka den do. Babi ni muda lei nang mati dah. La ilaha illallah mati lah ya Allah. Anak mati dah. Bang. Balik sama tu kan. Ngucap bang. Bang. Ya lah. Bertanya apa? Apa aku? Aku ya. Lain. Di mana video tadi mantap. Mantap. Sekerek rasa. Sekerek. Sekerek kok aku. Iya sekerek. You sekerek kok aku nih. You jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya sekerek. Begitu memang begitu. You sekerek kok aku. Aku ini apa ini? Sekerek. Nak ada sekerek subscribe. Sekerek. Sekerek. Subscribe. Itu tu mah.
Jangan lupa subscribe. Ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dulu Ya. sana. Ya.